Bismillahirrahmanirrahim. Ade mige kuda doskole kurin algonmen Ramadan mahan istiqbal kuri. Ade miharu algonmen mi kurimatlani Ramadan mahoge fahudihage dostaka. Mire mi fahudihage furatamre mi onehirire. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis pro qurbani Lailatul Qadr bilere hodumattaka tibami hun Ramadan mahoge fahudihage onehirire togga masike kurasha. Ehvima fahudihage onehirire togga alukamuga wagut hedu kurma kiyei waram muhimukame. Ade alulmen masekkatu gawle iru alulmenna wagutu hiyogotuka beenu hifidane. Alulmen geeterega masekke kurikam gayes badigiterega unukam gayes ittanun anitana diyakam gayes alulmenna dua kurma zikur kurma tasbih kimatiga demiti bevidan. Vihas gina alulmen masekke kuren jeheni hiyo ichi kiyevetu. Evima mire ahodumattaka gadala masike kura iru alulmen vihas gina alukamuga wagut hedu kurveto balenche. Ade Rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihum waridegumba duai ay Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mifada duata vihas gina kiyeto balenche. Ade dua ki Allah subhanahu wa ta'ala algonmen Lailatul Qadr bilere hodumattaka gadala masike kura baikam galibu. Mire algonmen na mimbar kuribu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.